Basi umulisi wefune ndeula langa shituo shefu cha Western Nyota TV ukupiro ryokulwa asubuhi ya yangaino homulamu ukunyisa mshipindi shefu shiri kwa Nyasaye. Mera kanje ni mkambi Stephen Hamati, kanisa ya Christ Evangelistic Church Shibinga Isero Sub County, Kakamega County. Kusanga rongwa nawe halala ndenya kuchake nukusaya mwami Nyasaye papa sefu mkulu kusanga timba wasititio nendo bukose bugo obukira kuba balamu obukiriro kula nyangaino mwaka kuno mwezi kuno chiri kawaida tawe ukupiro oryo kira nobunyali bugo nendo bukose bugo mwami oryo muno kuyesi wakubolanga naye hose akuloranga nenda akuliranga mwami kusaya mbu ikuwalire mbulamu bwabwe inyolo yangu oryo muno mwami kira olahwekya kira omundu kyamenya kalomukate busata abula kumuli kwa tulanga munwa ko liwano dule munwa ko litse munwa kwanje litse mbulambo Yesu okulolanga na holisya kachireti habitio tsibeo kachira bulambo akwe ubemo bulamu obwatoto bula kwiwe ndiye bale Yesu Kristo mwamwefe amen. Basi likuwa lefwe lilarula mu kitabu cha Petro wa habiri sura ya 5. Petro wa habiri sura ya 5 liyalo kuranga Bible bola nebulano abayerwa banje ko inoniyo ibarua ya habiri ya emuhandikira ne mutyo tyombi embusinja emyoyo cyenywe cyobwatoto ne mwitusi yako mbu mwitsulire amahuwa ako akabolwa hale nenda banabi abatakatifu nende lila koli omwami omuhonya minwa cy'abarume benywe ne mumanye lihuwa lino imberi mundalo cyombalirishi abakokonyi balitsa nibakokonya nibachenda mu bikombi bwabwe nibabola bari ebisubise cyo kwitsako kirihena kikira okurula kunyanga yabakuka bakona mundolo atindolo amahuwa kosi katiriranga karyoshinga olwa kalingi okurula kuchaka kubulongwe utwa balobango kwiturira lihuambu ihuwa lino lyalingi likulu lyalingi okurula hale na hale neshalo eshaholwa mati kandi mati kululi huwa la Nyasaye ne kulwa ko kandi eshalo shalyo mundalo etio amati kashimira nasyo nishimululwa ne butu alikulu eliriyo bulano katanende shalo byabishirwa omuliro kulwa lihuwa tana nibirindira induho yobuyasi nendo obumululu bw'abantu abaramuri ya Nyasaye olunyalilwa munane nebutwa abayerwa banje murebera lihuwa lino tambu Nyasaye Nyasaye inyanga ndala inga nemike shikumira kate mike shikumira chingana inyanga ndala umwami ashashindanga okusya ebisubsebwe chinga olwa bacheranga obushindita ne amwisimirisinja inywe nare nyambo mundu yesi atibeta abulambu bosi bole ubikalo hasi asubuhi nyangende nyembole kuwa mbu Nyasaye akuisimirisinja talabola hani Nyasaye akuisimirisinja Nyasaye niwe tibabasi akuisimirisinja cha khala kiranga bwangu tawe Bible bolanga Petro boranga abantu ba Nyasaye mbu toto ebabora lihuwa no shinga ubetusi abutwanda bandikire barua ya kuranga hande bandikire barua ya habiri ebetusi nja ubutusi kaminanga mbu yababora ho hande nesyenyo umuntu abole mbu umuntu alambora hutawe nonyo nekiti ilangwa reminder undi mwabere mbende meeting fulani no umuntu ahurumira reminder nombo oberengo rungeli teni fulani tare fulani yirohula organization iyo kureranga message nomba ihurumira umuntu uitusi rambu shidisha Kenya hango hole nola hola tawe ba bisevire obetanga nochelewe hokachiranga esa indi reminders tibao no kwituze shidisha kwituze liyo kwituze umuntu okubora kenyere ngo otiago fulani nyangene kenyere ngo okolation fulani nyangene oboneka Petra bolanga ali mushirenge no mbuyangu obokwituze amaboranga amahuwa kano ebetusi nje shikira maura lila kolino eliyo mwame eliyaruza mbanabi abatakatifu maura abakambi bakambanga endishwa katasubuye yenyanga ino ospe o uranga nomba no land shibili okuranga tawaura abantu bandi bakambanga katamu
mu radio station wawura kata abandi bakamba kata mu station sha Western Nyota zino wawura abantu babolanga liwa kata mukoloba wabere mukanisa abudu no abantu bakamba koli wano kuitsusa ninjia liwano nilio kuitusa ile nasi kulojina yasaya manyiro busiro balyo amanyire akali holeka kuyabo abali bawumire kuitsusa shake nyaba hole mana ba hole kuisenshi hoere amanyire akali holera abo abalamburi atawe abolambu eshalisho eshyoranga shamulwa eshabulano ndelikurudia lyesho siparo kumulwa nyasaye akasabu alimulula nendo muliro kuno obuchungu bwa nyasaye amanyire akali holera abalamburi ata yetusinja anangu biyangu yakwese biyangu eyenasi kachire kulabolambu omundu ala kuitusiaho kachire kulabolambu omundu ala kuonaho shwama nyangati kaliba karitaho nyasaye niwe timbaba sisano mundu wa nyasaye yaho yanga mno nechira kushira balamu nechira Yesu achiro kuitata ura abolambu kenyanga mmanye mbutinya kala sitanga tibati nyingi abakoko nyi bali bawo kulashina bali itani babolambu indakano ya Jisube osubizo kwa Yesu yasubizo wambu yete kuliona kile kachawa zaidi ya 1000 abakoko nyini bale ebiseni bizire kabanya saisha holanda esha bola na holeta bamale baparambu ya saisha na holeta abakoko nyini abantu abachayanga yo bole nyasaye abakoko nyini abantu babolanga bu ababola abakambi babola emyaka cyakabire mingi Yesu mwene ashiro kuitata emyaka cyakabire mingi likuwa lyabonwa lyene diralena emyaka cyakati atinya gatitsanga bango Paulo babola Yesu niyete bango Petro babola bakambi nyuma ya bango Ludwig Kraf bango Dr. John Redman babola mahwa kano kakambi myaka mingi emyaka 12 cyabira mwana Yesu kakira abakoko nyibanya lokira omoko kuibirire abakoko nyibanya lokira omoko kuibirire mbu Yesu yabola alita na alita okola shina okubukuna abala abebe alita okola shina alito kwao kasi amakondi nende tibusi alito kwao kasi shina alito kwao kasi tiyeni nende ebila tiyeni ebiru ramuneti ndala yarego mati komushalo mbu ihwesa abantu alito kola shina alito kwao kasi libanze nende ingano wituranga abamishi babiro mundu umgongo wabumbu yakwaraka ingano nekhandi kunyalanga libanze limereremu abambira cyo cyahuye nababira tawe muno yata lekhandi kulebyusi sikira esana nuwiyo nyalo kwitsukana nuwire kira libanze nende ingano bifwana nanga so nibisho kulasho yomanga pako one amatunda karulando komanyanga lino libanze lino ingano abutamlatira mota lekhandi kulebyusi nanga biurabu ndine byauhana moja kwa moja Yesu alitoka kwa libanze nende ingano alitoka kwa setiyeni nende mahala alitoka kwa makondi nende timbusi leti nyanga tititanga abakoko nyiri balanga tinyanga tititanga amahuwa katiri langa shinga kakawaida abakamba babola Yesu niyete abanabi babola mahuwa abantu babola hawa abakoko nyiri babola amahuwa kabolunga na mahuwa mahaya buto shikali to kwikole hata siyemenye shingalema nyanga shikira shira mahuwa katiri langa kumanya babola bari amahuwa katiri langa tashinga lokali abantu batitanga kushiro bakaloha ingo abantu batita umwaka kwa harano ni muri Kenya umwaka kwa harano tukura tukupungwa obulamu ni kwa kawaida abantu balimanga nibaka nibachesa handi balimeshugwe handi balimo mwaka kundi amahwa kafu anaka kawaida ni rahisi sana mwalifu anaelio omukoko nyo kuparambo amahwa kabolwa ka Yesu kano na amahaya mtu amahwa kabolwa ka Yesu kano shikalito kwikona katakile bidu bikatilo atajia kawaida bidu bikona hata ahubuhata na kusambula na kuchera jiwe asubuhi hadi kubuha kuiruta meno kunywe chai hadi kutia lunch bidu fana bio bichirang epate nubulamu ifana bichirang ni rahisi kuibira Yesu ya pola aleta abakoko nyiri babeta mu nabameta muri kwa amakwaka na mahato ubulambu tiranga kwa kawaida abakambi bali tende haja ndama pesa ke abakambi ndarabu nengamba ngakurusede mudabra nabula abakambi bola makwaka after all kana sene nywa malwana kanje kata abela sina bola kata nehola ubui umpirino kwanje unenyero bulwale no kwanje simashi nyacheka enyobole kamonyero okukokonya obuchaya iteli kwa na nyasaye ochaya abakambi ochaya alikuwa na nyasaye
ofunga gaterede nombe tiga bakambi bakambanga kulashina ochayanga lakini nyango manyuza kuya 14 ibolanga bu omusiru abola moko nyasaye shajeta omusiru niyo ukokonyanga omusiru ni uchayanga omusiru ni ubolanga bu nyasaye umao omusiru ni ubolanga bu ndenyo kumenya shinga nyasaye ubulao ndenye meye asif Yesu isimiyete tawo lakini ndenyo manye yokwale nyasaye shirinyalo oshiyalo ofune hatawe likwale nyasaye lili basingalia bola Yesu yabola nyanga ndibu ebindi byose byo mishalo biliwa atsindu tsindane de mali ne de byose byo mishalo biliwa lakini kate nyukuta ndala ili kwale nyasaye shiri kwa hasi tawe likwale nyasaye niliyo kwa toto oliyabona bu Yesu alitsana ukwatiyeri oliyabona bu Yesu alibulana ndo muhana musisira Mariamu yabola aliyokinyangati ya Isaya totoke mala keta ke hola hakario mujaloza muitokole ya Bethlehem umuhana musisira ya yebula Yesu no kwati eri hola nyasaye shirinyalo okukaywa tali hola nyasaye neliyo kwa toto kabolwa kinyangati ya Isaya keta ke hola ya kabolwa mbu Yesu aliburwa Mika yabola mbu Bethlehem shole bitokole titi tisachira omuruchi aliburwa muyo kamala ke hola hakario endewa kufuma nyambu akanya saya ya bola ke ikola kashinda la polo osea ya bola bulo Yesu alibulwa alikola sina alirukira Misiri hoka kola bwena mbu akaya bola mbu ndalango omwana wanje okurula yana okurule Misiri amahuli bwale nyasaye no kwatiri mwana yefde nyango manye sinyanga tsusi katandi tsirira kateni aka tsirira omwatoto buli akanya saya ya bola no kwatiri akanya saya ya bola kalito wikola Yesu alitsa lehohure sauti aba kokonyitawe no ure sauti ya nyasaye ona kinyo moyo kukota Yesu alitsa kubakhala kire eshina abalamu nenda bafu Yesu alitsa urebanga pastor omanyiro riena alitsa endolanga akahandikwaho akandalila keholeha kakiranga nesubira akahandikwa kandi akeshiro kulola Yohana yalona likululiya yalona nedeshaloshiya nabola mbu yalona amahanga kosi yalona abantu bonnimi losi nibali represented mwikulu kulwashina kunwa Dori kulia nende esialoshia esitanga amahua kanyasai na kobo teri na kanya onyalohuire tahu onaundira amahua kama kokonyita kila makoko yiba langa obulamu ni kawaida abakoko yiba bulanga hata siya mere lekhaifu na kebi kumba kile shiri na ameno lekha endoka abantu shikira siendo mchesana endinde mali nyasai ni amete shina wala hamadu babola nyasai ni amete shina siendi na mpesa siendi nenda bana siendi numaye biranga nyasai ni wamo siendi duwe abantu abakoko nyibo bola enyalo kunyweha khande erunda enyalo kunulo mukunda khande kuboa kulwashina na abakoko nyiba ba conscience eiba bola ngambu Yesu yetsanga ta baumbaho ontekera kuwa nyasata bebe bola ngamaisa stina sita aliyeno mudua siye oyo kwanje kuenganga hu omundu wa maparo kanje kaenganga hu niyo outekerera ngali huwa lyange no uyo oitikinja nabola butoto atambuanga SNS omulonjiwe mwana ufukenyango manya abakokonyi banyalo kukira olakosi obwami bomekulu abakokonyi banyalo kukira wibirire bu Yesu yabola aliza ina kanobolanga bu babola barikira balolanga emyaka kyatya ne Petro abetu ndu amhoka no babola no manya bola kale sana lakini katesa ino it is still as fresh no what kirita bulio akabola totombe akachalo akachameta isaino aundi ni zaidi ya okulonda nande calendar ya AD ibolanga mwaka kwa 2020 aundo kula Yesu na hola shina kula Yesu lia kulo kanata mwikulu cha habira zaidi ya miaka 1200 lakini ura Petra abezaba bila mulakara kubala kwa calendar ya kawaida yimulanga siyanga titita wala these are more than 2000 years ago lakini watu tobuli aundo kunyasa ya hino minyanga hata chikira jina huye inyangandala ne miaka 1000 ne miaka 1000 ifana si inyangandala nukuba nuikatia nukubisia sauti hapa kokonyi nukupara kulonda nande calendar ya 2021 onyalo parambu amahwa kanishikari ko batirika abetuze nabo bila kunyasa hai omwaka miaka 1000 ni inyangandala kule kati ata kuna uya bakokonyita kula lati nyangati nyingi ne Yesu mwenyewe babolanga abanabi babola abandi kataba America ile batabiri ababola makuwa chikulanga hutofauti tana abetu sinyarana bila nyangati Noah bakokonyi bakokonya chituranga Noah ya bila bandumbu nyasaya bila Noah mbu kasi sasina nenda hule ifula ihongo ya makana
Tinyangati ya Noa abantu Noa ya babora abantu bakokonya kama shiga bakokonyange sai babola Yesu mwenale. Petro abetuzinja umfano kwa Noa kandi Yesu yabola umfano kwa Noa kuno nyanga nabo lambu shingala tinyangati ya Noa teli ndio kaliba induho eneni ule abantu bali babatesha ninja abandi ni bale khana abandi bali babayika nanga mukoti awunde tikula tiri batukupungwa awunde abantu bali babali mangi ishubwe awunde abantu bali babatitanga ku school awunde tikuli tiri batifungire awundi shina awunda malwale fulani kaliba kalo inyanga iyo ya heze yakobira shingati nyangati ya Noa ndio umwana wa Nyasaye aliza kandi Petro abetusinja ababiranga kishinga nakali mutiyanga cha Noa yaboda abantu mukuwa Noa abantu bawurata abantu bachairisi abantu bakokonya babola Noa ko umwana wa Lameki yomro kubire abolanga ifuna ilikuwa abantu bamutejera undi katabeho beta ingo bamukonyo kuchinga timbao aundi beta ingo babola umwana ufyabire bamberera lakini Noa yatiro kubodo batiri shisha Nyasaye ni wali na mbole shinga kenya ngomba ngedi kwali saya bola nejuba pieri katesa ina akaya bola kaliholeha ole yama ohure sauti aba chairisita ola bo muchairisi katanywe mweneta inja kalibolanga Noa leli na kasi esapina nabo rabandu bekaloho se nabo rabanda mahuwa abantu bachaya metoto ifula mala ikwa ebible bolanga ifula ya kwa eshironde stere tinyanga mukumikane ni hande amati kandi karuranga hasi na kandi karura ikulu kulosina kumali kwa Nyasaye ni duba piri Nyasaye nye komandanga nye mwende nuwanonga bulishimu anyala kuamurisha umurro anyala kuamurisha amati anyala kuamurisha ubushimu anyala kuamurisha ishindu shose nyamurisha amati karura ikulunda hasi kuno ubonyo nubweti nyakati abantu banoa bali bumurire kwikosi bali bumusinyire nabo landa la mulula abantu lakini bulai kwa Nyasaye bulimbu shieranga anomba shamululanga abamayanu nenda balungishita daya ndesheni hiyo sana Nyasaye mulu yelos mu generation yose muliblo los siononi ya hababi ndabalaita tiyagacha Noa yao kasi abantu munani abantu bamululwa wa tiyagacha Sodomu nende Gomora yaini ayo lot kato muhaya wala basha shiaya nganyu mata ya haona kosibu kulosina ababi shibaliononi bahalala nenda abalai banyasaye ta nobulai buno shibulai bwe pabena ubulai buno bulanaga ku Yesu Kristo mwana wa Nyasaye ubulai buno bulanaga kuya maye oweta ambo ahurero bonya afwana shinga isafina ya Noa ya kasi y'abantu benjiremu Yesu nenjira uboteri ndobulamu umugisha yamuti apa na labirire ku Yesu Yesu Petro abetuzinyabu shinga tinyangati ya Noa cyali abantu bachairisia paka ifula ikuwa abantu bachairisia paka kabanyola mwana utishindi kombo chairisia shindi komba omenye mukokonya nombo usubire sauti aba kokoni manda kachire umise obuonya bubwo tawe Bible bolanga mbu nebuto abayirwa banje murebira likuwa linombu Nyasaye inyanga ho Nyasaye inyanga ndala ingana emike chikumira kate mike chikumira shinga inyanga ndala wa urabo nyala tisal bola umwami chashida ngokusia obusubise kweta abantu bakola Nyasaye ashinda Petro akutuzinya nakubora abakoko babolanga mbu Nyasaye ashindanga aya bolera kako abakambi baboraka cyo kuhalolanga yere cyo kuhalonga ulanga Yesu yeta ndenyango ure sababu ya babiranga eshikiranga nikafana mbu Nyasaye ashindanga nishina ne umwami shashindanga ta shinga abantu baceranga ubushindi amwisi mirisinja inywe nandizire amwisi mirisinja inywe nare nyambo umuntu Yesu atibeta kulwashina Yesu ashiro kuita pake saidi nokulwa Nyasaye akwisi mirisinja akwifwiranga Nyasaye niwe timba basi akwisi mirisinja kulwashina chiyenyo umuntu Yesu atibeta kulwashina chiyenyo umuntu atibeta yaano bukusi bwikulu okununulo mwana omuntu denyore ya obukusi bafokwa nunulwa nabwo indakano ibolanga kwanza ni Petro mwene ubolanga so kwa nunulwa nende ebintu bisasakanga shingire dhahabu nende amachina kosi akali mwetamanika kwa nunulwa nende amatai ka Yesu Kristo no manyire amatai ko mwana na matai ka papa Yesu yalo kahaba hulwa Yesu yalo mwana wa Nyasaye amatai akahununula kalika Nyasaye mwene besiranga Nyasaye nashi kwisimiriziye shiye nyakumulota ya runge garama omanyira norungire nokurire shindu shetamani awundo kurire umkunda nombo kurire eshindu cyose kuyuwe nesyo shamana sana oshiende ranga cyo nyo mundaba en nasho kula Nyasaye akukula ifu
ohubira humataika Yesu Kristo Yesu yafwa olifwa elishimba mruwe shikira kandi kombo ali mushira mushobi ouhangirwa kumusala unomba kumusalaba kulosina Nyasaye yali narunganga dikobi eliyo kununula iwe nasi nesiyasho lokoko nyata no para ka Yesu yahola bana esaidi muenganga hot film cha Jesus film opara uri na film zinga The Passion esaidi kata siya kayungo kuwenga kaba yani acting mtu lakini ngoko msimari kule uranga ni kama bakupayo kanyalukuwe siye picha Nyasaye yahuera ariena okuba Nyasaye yahuera mneshi hano kubonesha alichokuolangisha alisha kumenya muta kubonanga yaera iyo nasi ndo mundu yesi na unakuwana umwana w'umuterwa Yesu Kristo ndo yesi umusubira aratibata lakini abendo bulamu obundi yae nika Nyasaye olanga ho niyesemeresia abolanda runge garama Steve cyane lokwira mutimbita lehe musimeresia ko omanyire kirano ndi yawo wako lebidi byera abantu bandi lakini yoro mulamu uri mfumbu wera abantu kabisa wako la mahuwa lakini oshiro no kulojina Nyasaye akusimeresia nje wako lobweibwa kila aina warusi abana wate kabasaka kubi wako lebidi fwabi wono ni amatala kabandu wono nobutesha ni babana lakini ngoro mulamu no kulojina Nyasaye akusimeresia nje bana befu Nyasaye no mulai sana obwinji timirisya kwa Nyasaye akusimeresia nje chikuri kwa abantu bajala kusimeresia abantu bachonyanga ndo mundu bano abantu kataude mbola nawe abebuli boshi bakuyifuyata babola kubana bangano bosi iyo black sheep rulano wako lama kwa paka bebuli babola rula wako lama kwa paka basa buli msato omenyanga hunna yakubiranga shenya lokuyifuyata aunda watiyanga shibakuyifuyata aundi kata mkanisa mwacho wako lebindu paka bawo mokuyifuyira emanyire umundu mulla onya nokuyifuyira kata msata ona la kuyifuyira kata umuhayo na la kuyifuyira alumula la kuyifuyira ba kata majirani nikala kuyifuyira paka kahulonda kahubira ngo oamorulano cyo menyeka kanyamkabo kira wera abantu mwana we shikaedia tawo timba basite Nyasaye tiro ashikuyifuyiranga ye nunya lokuyifuyira kata abandi bakulobere nunya lokubukula kata abandi bakuloba indakanibo labo kabo papa nde mama wanje bahandoba Nyasaye anabukula kulwashina akuyifuyiranga Petra bolambu ya abe akuyifuyiranga shikira shiyenya omundu yesi atibetawe habulambu bosi bole kukwikaluhasi esababu ikirano shiro mulamu weba nenda abantu abundu lakini obatirwa esaino balikodi yaka abantu balishimola tewa mweba mapesa abundu mula banji lakini yuhao nokoha chola parolo mchesita abahana bandu banyola tinda yushu anyola ta oparolo mchesana umusaka wakola makuwa kabisa oparanga olumchesana abantu bakola video lakini yuakola nainga olumulamu oparanga olumchesana tawe nitsimba basi Nyasaye akuyifuyiranga Nyasaye niwetsimba basi akuyifuyiranga shiyenya omise obonya obwaya kola shina obonya bwaya kasi ambu omuweta shiyenya ebirimo kya Yesu Kristo yakola kumusalaba kitsie eshihayata neshira akuyisimirisije olabo mukokonyita ndakanibona Yesu yabambwa akari wabefi babiri omwifi mulero pande kundi kuno nomwifi mulero pande kundi kuno Bible bolaire omwifi okuranga yali mukokonyi yakokonyera Yesu nambura nikamora umwana wa Nyasaye iyo nokosi hano huonokosi baro abakoli betimbi mara habimshalumu abokuranga nabakokonyi ahola timbi kandi yo mumurwe ahola timbi kandi shaenda ta mkokonyi nabora Yesu nikamora umwana wa Nyasaye iyo nokosi hando huonokosi abakoli betimbi abakokonyi bo mumurwe babola mapesa kenyweranga nakanje nendinyo bulwale no bwanje nendiro nembo ywa shobuni yuno bweta abakokonyi omyongo yali ndo byangu bwokuonubwa yali nende nafasi yali niyenyo kusubishwa halala yali yenyo kubambwa halala nende Yesu Kristo muoni ya mwene yanyolo byangu yali nende that privilege ali aende kubonia lakini umweko kukokonya umweko kuchairisia mwana wefulechira nekuborambu umweko kuchairisia kuhimanga obukosi bwa Nyasaye
omwoyo kokonyi kukiranganwa n'omisa kyawakanyolere ekyakabere obulamu bw'entyayo kuyiwe naborera Yesu nolo mwana wa Nyasaye iyo nokosi kandi okuwona kosi owashye oba bali naye yali omukoli w'etindi wa kabiri ow'okwititi naborera owashye eyiwe wulira owenye obuyirwa buno n'omulungi owenye obuyirwa buno kyakoserere ewe nasi kwonone lakini uno kyakhorera esindu tawe ebible ibona yamala naborera Yesu mbu Yesu mwana wa Nyasaye mwita mbwami bwo umbere tsimbabasi ya misa ubona nanyola tsimbabasi naborera Yesu mwita mbwami bwo nziturire Yesu nambora mbu nyanga kulaba nawe mparadiso mwana wefu asubuhi ino ekhutusinjia olaba mukokonyita tsimbabasi Nyasaye tiroho Nyasaye akhwifwiranga Nyasaye akhwifwira nekirano ky'omulamu esaino neyomboyo notya khukasi iyo esaino neyomboyo toto wakhola makhuwa mabi bibi lakini tsimbabasi Nyasaye tsiroho noliawo niwikombanga mbu nobolanga toto esubira likhwala Nyasaye toto endolanga Yesu yarunga egarama ikhongo bweuli bwe tsimbabasi tsiriyo nenyobola omwami Yesu omulonji wanje esubira wafuka kumusalaba umbonye ekunjisya mmoyo kwanje ndembulamu bwanje usiyenda matayiko ungalukhasi engana shetani ndamokwake kosi okuchaka esaino ndiwa Yesu oli mumwami gwokumbera endo kunzifuyira enjerere unziame embe nawe hala mulira Yesu Kristo mwami wefe amen mwami Nyasaye kukulolwa okula Yesu obusaire lisayo oli munokuwa okumwisimirisa ndo kumwesa obuyangu paka anyole okunyira mu bwami omutinyisya n'omukosya n'omunyarira mumulango kw'omulangire omwoyo pushe nende byose ebyamboerenge mushalo kyakumanyawo okalusya emyaka kyekyettisi kyetyalya okalusya oluyali lulwe okalusya litala liyenda abaana be nende kati okutesha nibubwe nende byose byakosya oli omunomwa yaba nali omulwale owakhulolanga engondeshera amalwale nende obuteshere bwose esayo omwami mukhono kukwo obunyale kuwoninja kumuhonie okuchaka esaino owone mulira lya Yesu tsikhabi tsyo omwami tsibere nawe nende kosi otya onyole tsikhabi omwami achende nawe mulira lya Yesu Kristo omwami wefe basi elira lyanje ni Stephen Khamati Christ Evangelistic Church eshibinga Husero Sub County Kakamega County namba nje simu ni 0720530693 obende nyanga indai Nyasaye akasi utiriro kwenge pindi before the Western Union TV amen. Karibu mwami moyo kwa